Thir tu te in zawai in chibai le vek kule win hi July ni somni pan hi kumsan hi somni panga thole ni ya tunlai chu thona wanga boina le har satna thleng shiat tur atam a nimin lok pokhan Bangladesh sipai thlona jet chu school building a atlaka wangin mitam takin liaman tura tin nunna chan po hi antam khop mai boina po India rama thona wanga boina thleng hi shiat tur omle thobuka abik takin Air India thlona phei chuan boina antok na sa zol ni in alang Air India thlona tho chu voin khan Delhi airport a tumnuwa ameilam chu akang thut maya amairo chu passenger ten himdam takin thlona hi anchu asan thei ane Air India thlona Hong Kong atanga lo thlok chu Delhi Indira Gandhi International Airport a atumnu reivak lova ameilam chu akang ane passenger le thlona na thokte chuan himdam takin thlona hi anchu asan theya amairo chu he kang mei chuka wang hian thlona chuan chiatna lian thamwak lo atok ane Hong Kong atanga Delhi pana lo thlok Air India thlona hi flight AI 315 ania hetianga kang mei achu anu hian auxiliary power unit APU chu atop zui ngal bok niin thunei tu ta chuan an soya ma se soita kang khan thlona kang mei chu ka wang hian mi tu ma liam tur le nuna chan an omlo ane Air India spokesperson chuan soidanin flight AI 315 hi Hong Kong atangin Delhi panin aron thloka mase atumnu reivak lova boina atoka tiang hian ameilama chuan kang me chuakte atarlang ane he kang me chu hun lai hi passenger ten thlona an chu san mek lai hania mase vani thlak tak mai power chu automatic in athi ngal awangin he kang me po hi olsam takin an chal zui ngal thei ane Wailama thil thleng ba ka hian nimina po khan video masalama pun kan darlang to a Air India thlona tho chuan boina atoka Mumbai airport a tumin Air India thlona tire ke bathum chu apuak niin tarlan ane thlona hian kongsang sangin chiatna atoka ama ero chu he thlona chunga chuang passenger tare thlona na thokte chuan himdam takin thlona hi an chu san thei hlo ane ti chuan thlona hi tundin muna thlok chuak to lo tura ti ani ria investigation kalpui tur niin nakina engwangin nge hetianga boina to chan ti hi chiang takin shiat thei anin be sei ane Air India thlona hian tun hnaya news headline tumni lai mai aron lu lea Kolkata lampana thlok Air India thlona chu Delhi airport a atum lain passenger ten thlona chung hi an chu asan le boka achan chu technical lampanga boina hatok le bok niin tarlan ane tin helo po hi thil thleng dang om le tho boka Air India flight AI 2744 Kochi le Mumbai car service chu nimin kham Mumbai airport a atum lain runway pelin atlan niin tarlan ania amairo chu he thlona po hi anhuwa himdam takin omna mun tur dik taka andale theya passenger le thlona na thokte chu himdam takin an omani ti kha kan shia tho me ti chuan he thlona po hi endik na anei zui don boka thlok lo tura ti niin uluk takin investigation an kalpui tur thu airline spokesperson chuan a soi ane ti chuan Air India thlona hian hetiang thil aton hnu hian Mumbai airport a runway pakhat chu tiamchin omlovin an khar ri ane in Air India thlona ba ka hian nimin lam tho khan Indigo thlona Goa mi chuan boina tok vele boka he thlona hian passenger za somlian chuanga ti chuan Indigo thlona hian emergency landing chu indoor airport a anei vele boka he hi chan nia lang chu technical lama boina toka landing gear chu a function chalo niin tarlan ane flight 6E813 hi
Goa International Airport Dabolim atangin indoor lampanin na thlok chuaka soita kang khat yang hian boina ato takawang hian thlona hian emergency landing anei ani tuna hian Indigo thlona po hi uluk taka indik na nei turin rom man na siam ania thlona hi a thlo chole ma chuan uluk takin thunei tu lamten thlona hi indik na an nei don ti airline spokesperson chuan thu chuak anei vele bok ani ole khangte kha tu hnaya Air India thlona baka Indigo thlona ten boina le har satnan to dan chungchang tan talan thei chu ania soita kang khan India rama ngat phei chuan ni tin deuh tho newsa thlona in boinan to dan chungchang hi hriat tur om chowa chuwangin thunei tu lamte po an film khur zual ngai don ni in alang ole tuna ve thung chuan China rama thlipui rap thlak tak thok mek chungchang hi kan bi chiang vele lockdown ani tunhai de July ni somni kumsan hi somni panga pathian ni tangkhan China rama chuan typhoon Wipa chu atle na saviu ni nan taranga kumin chungin China rama hian thlipui hi tumruk atho na ani da der maya he hianin boina na satak athlena abik takin China chimlampang Guangdong province a chuan leimin baka tuilian rap thlak tak athleng na sa ani he thlipui rap thlak tak awang hianin ruwa sur hi anasa khop maya tin Guangdong a phei chuan leimin hi anasa view niin newsuan an report bok tin ruwa sur baka hianin thlipui po achak khop maya darkar khata kilometer za som pariata chakin thli hi atle niin newsa chuan an tarlang tuna update thar bera chuan thlipui hian ziom lam alapan lo niin an tarlanga abik takin China chimlampang chu anoi chho mek zela hewang hian tuilian le leimin te thleng chho zel tura ngai ani wangin mipui te chu film khur turin an cha ani China Meteorological Administration in thu chu an siam danin orange typhoon warning chu tuna hian mipui te hena triatirna an di chuak meka tin thunei tu lamte chuan mipui te chu an chena in thova tom turin thu chu an siam bok ani typhoon hian mun sang sanga boina na satak athlena tin Hong Kong a flight thlok chuak tur flight zalilai mai chu cancel ani pha boka in hemi pialama hian Guangdong a mipui sangtam takte chu thlipui le ro pui wang hian an boi hle ni in tarlan hani bok rescue team te hian tuna hian thei top chuin chanpui ngai te le chanchu ngai te chu an pui mek ni nan tarlanga a chanchu thlipui hian zia omlam alapan don lo ni in an tarlang tin thlona thlok chuak tur baka hianin rel lampang thleng puin he thlipui hianin ati boi ni in thunei tu lamte chuan an tarlang bok ani tuilian chuan warning level apel chhonin an tarlanga abik takin lui somni chuanga tuilian hi arap thak view ni in report a chuan alanga heya chanbul pui ber chu typhoon Wipa wang hi ani thu state broadcaster CCTV chuan an report ani ole kha kha tundin huna China thlipui le ro pui thok chungchang tan tarlan thei chu ania soita kang khan he thlipui thoka wang hian nun phung a khailak na sa a mitam takin boina na satak an to kani ti kha kan hriat a tha ome ole khati zong kha tuntum video wa thil thleng sang sang kan ngai thak thei chu ani e